باش شاگردê me nîhêja gorê mamoste Kenaan bîrkarî Refade. Em hên beşayekê de ne mewaneya yekem xilas kir dawî bû ya ser hejmarên kompleks bûn, ser hevkêşeya bûn, ser xêzka grafîkî bûn. Îro mewaneya xwe berdewam dikin em kevin ya duya de ser fonksiyon. Lê berî min nas dikin fonksiyon çi ye? Kam bi hev re tiştekî lêkolîn bikin. Di jiyanê de gelek caran bînin du tişt bi hev ve girêdayîne. Ango dibêjim niha em dema havînê de ne. Sibeh bê germbûn hindik e. Dem her dibe ser nîrovem çin germbûn zêde dibe. Dik hin esrê germbûn dadkeve. Dik hin êvarê hîn bêhtir dadkeve. Ango em karin bêjin di vir de ev dem e skarin vê bidime germbûnê. Dema sibeh bê dibêjim sibeh li vir e germbûna me hindik e. Ser nîrovem çin germbûn pir dibe. Ez her diçim ser nîro de germ hê bêhtir dibe. Dibe danê esrê germbûn piçkekî kêm dibe. Ev xalên me dema zû digihênim hev xêzkek mir derket. Ewa me digotî xêzka grafîkî. Lê baş îro em ê nas bikin bê çi têkilî di navbera vade ye. Dema zwerim ez bê komkek cem heye min avî danî komika A. Ev A min li vir danî. Ez bînim hejmar têde hene. Tê buwateya A komikek nevale ye. Ev A têkiliya wê bi vir re heye em ê deynin komika B. Ew jî komikek nevale ye. Li goriyan bînin her endamek ji A bi endamekî tenê re ji B tê girêdan. Xalekê ji mir nîşan kê. Ez werim vir ev xal girêdaneke di navbera endamek ji A û endamek ji B. Ev têkiliya wa girêd dê bi hev re em jê dibêjin rêgeza girêdanê. Dema bêjim yek li vir e ev yek wê bi hejmarkê tenê re li vir ê girêdan. Sifir wê bi hejmarkî veye girêdan. Ez bêjim negatîf yek ew jî bi hejmarekê ye. Dema ku li vir hejmar bin û li vir hejmar bin em bêjinê de fonksiyonek hejmarî. Lê ew fonksiyon çi ye? Divêz nas bikim yek kîre ye. Sifir kê ve girêdayî ye. Negatîf yek kê re girêdayî ye. Ewa ku bi hev re girêd dê em bêjinê de rêgeza girêdanê. Dema ez va nake endamê vir ez bêm X li vir endamê wê Y. Têkilîk heye navbera X û Y de wa digihêne hev mînak. Ez bêjim ev endama X hevdanî di duwaka komî sisiyak û mêzene çi piter derdikeve. Encam. Em werin li vir pêk bênin. Di do hevdanî X do hevdanî yekê û ma komî sê kir pênc derket. Yek pênc ve hat girêdan. Diriya kî de? Diriya vê rêgezê de. Sifir kê ve hat girêdan gorî vir siyar. Negatîf yek ev cihkim bi yekê re tê girêdan. Baş li vir me çi nas kir? Pêşî di komikê nevale cem hebûn. Têkilîk di navbera wa de hebûn. Ev her sê tişt bi hev re nû re fonksiyonê ji me kar têne. Ango ez karim bêjim ev fonksiyon f tîpa f tîpa yekê ji fonksiyonê. Tîpeka em karin bêjin C, karin bêjin ha çi tîpê em ji xwe bihevbijêrin rast e.
اف دەستپێکاوێ ji vê komka abû. Encamê girêdanavê bi vê re B didam. Bala xwe de sê tişt cem çêbû. F A B. F ji A destpêkê dijne komka A li B sekine. Ev her sê tişt hev re fonksiyonê ji me li dê xuya kirin. Dema got endamên A û endamên B tev hejmar bin, em bêjne de fonksiyona hejmarî. Lêm werin tîpne nû hene, em wa bi hev re nas kin. Ev komka A ya gom jê dest pê dikin. Em bêjin komika pênaseya fonksiyonê. Yani ango endamê got lê hene ê gom dixwazin gorî rêgeza girêdanê wêneya wa bibînin. Tîpa D tê nîşan kirin. Her endamek ji ba bi yekî girêdaya ji komika B em bêjine komika nirxan. Komika nirxên fonksiyonê. Piskarim vî rengî deynim. F ji D dest pê dike ta digihê vir. Vir vêce çi ye? Sembol. Em karin bêjin R hejmarên rast. Ji ber vir hejmar bi hejmar re tê girêdan. Ev R û heye bin komikek ji R B. Lê D ne merce R B. Vê ew mercin serê hene em ên hawa bi hev re nas kin. Bi giştî an me çi nas kir? Rêgeza ew têkiliyan bêjin navbera du komkê nevala de. Girê didê em bêjine de fonksiyon. Dema her du komkê me hejmar bin bû fonksiyona hejmarî. Mercek ser fonksiyonê êgo me daxuya kin berî hinekî nû her endamek ji A divê bi endamekî tenê re ji B werê girêdan wek li vir ev ser vê grafîkê bînin. Çi xalê bibe ji vir, çi endamekî ji vir bibe bi yekê tenê re ji vir tê girêdan. Fenûvre em bêjine de ev bû fonksiyon. û çi jî me nas kir? Nû komika pênaseyê gorî fonksiyonê dimênî. Merc serê hene. Lê komika nirxan dibe R B yan bin komikek ji R B. Tem va tişta nas kin divê em herin cûreyên fonksiyona. Ya yekem fonksiyona tam. Yan jî dibêjinê de fonksiyona pir pêkhate. Ji pilleya n rêgeza wênî girêdanî vê awaytê fx yeksanî a n x n komî a n derxistinî yek x sergeha n derxistinî yek tam bigihên hejmarekê bi tenê. Li vir şagirtê me nî hêja. Em çi dibînin? Tev ser karin bêjin ser xêzkekê hatiye. AN û AN derxistinî yek tevlû A0 ev hejmarin rast in. AN û AN derxistinî yek tam bigihin A0 ev hejmarin rast in. Lê mercek heye demaz divê ji pilleya N dema got AN
هجمارة صفر ببي دفر أفجي درابي فمرجع كي هي دفي إن نيكساني صفر با أف مرج بلد بالا مدبي دفر شاگرد تيماني هيجا إكس جويكم كي انجام صورت وينيا إكس جويكم كي بس چه إكس بد مبر تبرز گريكش مرچناكي دمينه انجام جير هي فجبر ويا كي كم كا بيناسي اوي دا امكان دين دا بتنافا جبر جبي في فونكسيونين ها جمينا امكان دين دا ف الفر هر هجماري ام تيدا بجهكن انجام جير هي فجبر ويا كي كم كا بيناسي ار ميناك اب فونكسيون سي اكس سرگهاوی 4 درخستنی کوکا سیا اكس دام كومي سي بلابي دو اكس كومي ساين بي ام بيج ام ورن ميزن مرج بيك انيا يا نا پیشی سرگه اكس ميزنم 4 2 الفر يك الفر بيك انيا الببورن ما تشتك الفر سري درباسكر ان هجمارك خوزايا شبلي صفر و گوری بي بس هجمارك خوزايا دماغو بوز صفر تشنبي اف امي دوبرا سري لي كولينكن الفر 4 2 الفر يك هجمارن خوزاينا ناف برا انداما دا ام بينن كومكرن درخستن هيا و قاتين بيشياوا هجمارن راستن نوبرس كارن بيجم فونكسيونا تام شبليا چارا سرگها هري مزن واف سرگها هري مزن ام بيجني دا اندامي بنگهين آنگو یا سرگهاوی هری مزن الفركم کا بيناسياوي دا يكساني را ورا امزانن نيجاتيف بيداوي تا بوزيتيف بيداوي اف جوريه يكم ام هرن جوريك دي او جورا كرتا لامزانن كرت ميناك از بيجم سي بلاوی پێنجە ئەنجام ژێر هەیە ئەس بێژم دەر نێگاتیڤ 6 بەلاوی 4 ئەنجام هەیە لێگۆست بێم نێگاتیڤ 6 سەر سفر نابێ ئەمزان بەلاوکردن سەر سفر نابێ ji ber vê yekê berîm destkartêkin em werin ser sifir bi çekî lêkolîn kin كومكا صفرين فونكسيونا تام اف بيوستياما بي هيا نهاد جوريا دوادش فونكسيونا دما اف فونكسيون دانا قالو تنرخ جي اكس رهيا جوز بجه بكم انجام صفر بديمه ام بينن ابدر بري مردر باسبو ليه هقرد هشي مدى ناس نقرد هشتا چه هجمارا و بنا دكا صفر دويز ليكولين بكم كاني او نرخي اكس قالو هيا يا قويد بخي صفر امورن ليكولين كن دويز في شتاز تخوازن اف اكس ببا صفر نرخي اكس يقو ويناياوي الجوري فونكسيونا اف دبا صفر
آنگو تیب واتیا اف اکس یکسانی و آنگو اف یکسانی صفر وامزارنا بهفكيشيا شبليا دويمو تيب آواي اكس درخستني سي هفداني اكس كوم كرني سي يكساني صفر يعني اكس سي ويانجي اكس نيجاتيف سي بو اس تيبا اسم كارن نشان بكن كومكا go fonksione dika sıfır negatif سي والسي قال لهم برسكن شما ما اف كفانك داني جبر اف كفانك يه اندامنا يعني هو تاني نيجاتيف سي والسي جبر بيك انبا كفانا كارتين هاما بناسكر نوفرم هرن جوريه ددوان دو فونكسيونا كرتي الفر شاگرد منی دلال قوم دو فونكسيوني ريغزا دو فونكسيوني تامبر ومداني هردو مداني يك بار یک پارا آنگو وی رنگی آ ان اکس ان کومی آ ان درخستنی یک اکس ان درخستنی یک تاز بگهم آ صفر زیوه کرده چکم الفر آ ام اکس ام ام درخستنی یک اکس سرگهاوی ام درخستنی یک تاز بگهن از نادینم آ صفر جبو نبن وکهف دینم آ کار تیپا که او کاره ویراجی دین با صفر جبر هجمارن ام چی نشانه جر دین دبا الفر شاگرتنو مدانی یکسان الفر دانی اف اکس مبدي رنگي ريغزا جريدانا فونكسيونا كرتي دا خياكرن مرج دي سدوي بارانا ما نصفر بمزان بلافكرنا صفر بلافكرن سر صفر چنابي ان افيها تف هجمارن راس نديسا مرجي جو ان نصفر با الفرجي همان مرجع لكو مكابينا سي دا يكسان ار شبلي نرخين اكس يجو باراني دكا صفر ياغو مبسمبولا اس داخ ياكرن ار شبلي اس قال له وي هردم اسمر دركبي ام نزان الجوري فونكسيونا قمت كن صفر هفكي شيء چارات كن او هفكي شيء چارا ببي وي دمي اسمر دركبي چارا نبي اس درناكه بدي سم وغريان را كم ميناكه كي بهر ميزين برسك جمرهات گو کوم کا پیناسیا هر فونکسیون کے ببینم یا یکم الفر شاگرتنوز شد بینم پار ريغزك وكيا فونكسيونا تاما بارجي وكويا افونكسيون بو فونكسيونا كارتي ريغالو تشيكسي دفرد بجهكم انجام جير هيا دفي كرت
پارانایت بالام دێ کی vê paranê dike sifir kiye nirxê got x dihêlê bibe sifir ez rajim paranê em deyên yeksanî sifir hevkêşeya xwe çarekin x derket sê ji ber zwerim sê bicihikim bû sê da komî şeş pazda ser sifir nabê ji ber vê yekê komka pênaseya vê fonksiyonê r ji pillî sîya bin kam bikin wek navbera lê berîm werin navbera kam werin ser rastekê nîşan kin li vir pozîtîf bêdawî نيجاتيف بيداوي سيلفرا هجمارك دفي فونكسيون دا نابي فجبر فيكي ام جروفرك تشوك فالا جردين هر هجمار تببي راستا تجهاي سيا قطبو اف فونكسيون هجمارا سيا وين جيرنينا جم سيا قطبو وبشتي سيا بردوام كر فجبر vêyekê da ji nêgatîf bêdawî em zanin nêgatîf bêdawî yan pozîtîf bêdawî navberê wa vekirî tên cem sîyan jî vekiriye ji ber hejmarek nabê yekgirtin sê ta bêdawî ka mînakek dî çêkin Vir şagirtinan bînin x paranê de heye lê par da nîna ango ev tune ya got berî hinekî me got dema got bû sifir ma cem qat tenê lê paranê de cem ma gorî fonksiyona medmînê tam paranê bixin sifir ev hevkêşa bû x derxistinî do hevdanî x komî do yeksanî sifir de encam jêr derketin x yeksanî do x yeksanî nêgatîf do di nirx derket vê fonksiyonu de nabê ji ber vê yekê de yeksanî r ji pillî nêgatîf do û du do ez werim ser rastekê nîşan kim vir pozîtîf bêdawî nêgatîf bêdawî nêgatîf sê li vir sê komka pênaseyê bi meşê digihê sîya sekinê nêgatîf sê piştre ji vir ta vir piştre ji vir ta vir bûn çend parça cem sê parça di vê komka pênaseyê de çêbûn da ev yeksan ji nêgatîf bêdawî ta nêgatîf sê yekgirtin ji nêgatîf sê ta sê yekgirtin ji sê ta bêdawî pozîtîf ka mînakek dî bibin sê em parana xwe bikin sifir şagirtino ev hevkêşeyê ji vê cûreyî berê merderbas bûbû dema got x dam pozîtîf e komî neh dike ew jî pozîtîf e nabe sifir tx tune ji vê re got bêhêlê nirxê wê bibe sifir yan got em bêjin x dam yeksanî nêgatîf ne komika r da te hejmarnîne di damkê nêgatîf derkevî ji ber vê yekê is nirxên hejmarên x yê got paranê bixê sifir nîne ji ber vê lo daif yeksanî r ez ê bêj pillî kê te hejmarnîne got paranê bixe sifir ji ber vê yekê r xwe derket wek gom zanin kok ji pilleya duyem û derkev ango sê çar pênc derkev jor da
هجبر ويك مداني هو كوكي منا گوش بلايا چندايا ريگزا گريداناوي اف اكس تبقى واي كوك شبلايا ان جا اكس ور شاگرد ماني دلال ان چيا امزان كوك دو دست بيتكي فجبر ويك ان هجمارك خوزايا شبلي صفر ويكيغا جا اكس دفردا جا اكس فونكسيونا تاما ميناكك فونكسيون يكساني شبلايا سيم اكس دام كومي چار بو فونكسيونك كوكي شبلايا سيم فونكسيون بو فونكسيونك شبلايا چندايا بنا دماغو تشنبي شبلايا دويما لمورن كومكا بيناسي ناسكن بريم ناسكن كام تشتكي الفر بهبرا ليكولين بك شاگرتنو كوكا نه امزانن سي كوكا شبلايا چارا هجمارا شازدارا آنگو چه هجمار هیم چار جارا هفدانی هفکن شازده درکبی دویا همان کوک گومج هجمار نيجاتيف ربنا نيجاتيف نه لتو هجمار تنايا كومكا هجمار رازدا قوم هفداني ويبخوكن دركبي نيجاتيف اب نين الفرجي شبلايا چارام كوك نيجاتيف شازدا نينا لدماز ورم از كوك نديب آنگو كوكا شبلايا سيا هجمارة هشترا او هجمارة بوز هفداني هفكم سي جارة هش دركبي دويا لكوكا شبلايا سيا نيجاتيف هشترا قال له هيا انا اما زين چه هجمار هيت هفداني ويبخوكي سي جارة و دركبي نيجاتيف هشترا الجوري زاغون هيمايا نيجاتيف هفداني نيجاتيف هفداني نيجاتيف دميني نيجاتيف بيسد دون جبرن هال فر نيجاتيف دون هفداني نيجاتيف هفداني نيجاتيف دميني نيجاتيف هشت فالفرت شك بالا ما دكشيني دماغو بلايا كوكي جود بي ودماغو كتبي دویم بالا خو بهلن افتشت هيا الفر آنگو ده روش جم تين خویا کرن دماغو ان كتبه ودماغو ان جوت بي دماغو ان كتبه كومكا بيناسيه تبرز جريكا ما بيرتنا برا چبه بوزيتيف بي نيجاتيف بي دبي ويدمي دائف وق كومكا بيناسيه جا خويا وش برغو عند جا اكس فونكسيونا تاما فجبر وياكي درت كبيرة لبرد بالا ما دبي دما جا اكس تام بي دفردا ان جوت بي جوت ويدمي تشتاد بن كوكي دا دوي بوزيتيف بي تبلو صفر فجبر له دا اف يكساني هجمارن اكس يجو دهيلي جي اكس بوزيتيف يعني يكساني صفر بي الفرشة قلتنا ديسا دوباره كن چمام داني ار جبر فرما قلتيا جا اكس فونكسيونك تاما
وامزان فونكسيونا تام بينا سكريال سر فجبر بيك دما كتبه تبرز غريكا ما بيرتنا لبو كرت دویم هایش کرده هبی کم میناک نبهره چهارکن کم کا پیناسه ببینم در شاگردم چی ببینن جا اکس يكساني اكس دام كومي ده فونكسيونك تامة بين سكرية السرة و ان سي كتا فجبر بيك كومكا بين سي يا اف جي ار كم يكديب بن دو اف اكس يكساني شبليا دويم بي يان 4 بي 6 بي 8 بي جود بي براچ بي الفر سي اكس درخستني 6 الفر شاگردنو مرجع جمع هي تبي دا اف دي اف او نرخن اكسن يجود هيلي جا اكس مصدر يعني يكساني 0 بين اف تشتيني بيراما تابلويا هيماي دبيج فيرا تشيك جا اكس سي اكس درخستني 6 و ان بلايا كوكي يا دوايا جوتم فجبر بيا كي دبيز ورم بي نوك هافية أباها سي اكس مرجوي دبي سي اكس درخستني 6 مصدر يعني يكساني 0 بقى باقوش بلايا كما امكان بيج الناس عليكي وناس عليكي انغو امكارن بيجنجي انه دبيج فلان هجماري مصدر بي يعني امورن تابلو ياغو مناس كربم تشيكن فرم اكس نيجاتيف بيداوي بوزيتيف بيداوي فرياغو زليد قرم ازليد قرم سي اكس درخستني 6 دماز هفكي شيء اخوا في رنگي چاره بكم اكس درد كبيد دو فر 0 مدگو بري كوكي كوكا هفكي شيء يعني چاره ياوي ديجي همايا قاتي اكس وبشتي وي وكوي لأس چد قرم تشتيش 0 يعني يكساني وي 0 مصدر يعني يكساني وي آنگو تشتي دهلي ببي بوزيتيف الفر كيوه بيكتيني آباي جددو تا بيداوي فجبر بيا كي دا يكسان جددو تا بيداوي قالوا الجمدو نافرا ما بي بكري بي كباناوي يعني وي قرتي بي ازوارم فر يكسان بون الدو بجهكم دبي 0 الصفر دبي فجبر بيا كي دا يكساني جدو حتى بيداي الفردا بجهكم بو سي هفداني دو 6 درقسني 6 0 وكوكا 0 انغو دو تبرز غريك جمر چنكرن او جيكت ناف كومكا بينا سيدا تاوانا وري بمين انت كيفو بشيدا